Dobro, ovo je privatna investicija, vrijedna investicija, sigurno neki 15-16 miliona konvertibilnih maraka, možda se do sada treba da se napravi jedan od najsavremenijih trgovačkih centara na području Unsko-Sanskog kantona, to na jednu stranu. Ono što smo mi danas ovdje jeste da obiđemo radove koje izvodi naše javno poduzeće, vodovod i kanalizacija, znači poduzeće čiji smo mi osnivač, poduzeće koji ima 150-160 zaposlenih ljudi i nakon dugo vremena da je ovo poduzeće dobilo od privatnog poduzetnika investiciju na koju da radi, izvodi radove na koje smo mi na neki način i kao općina insistirali, zato što smo znali da ovo poduzeće ima prvo stručne ljude, ima ljude koji mogu izvoditi ove radove, ima dobrog i direktora i tehničkog direktora od Rasma Derviševića do Ade Alegića, Vlade Franća i tako dalje, koji mogu raditi. I ne samo da su dobili posao, nego su ovaj posao koji je sad vrijedan 140-150 maraka završili su 12 dana prije roka. Na bazu toga dobili su novi posao koji je isto tako oko 150 pa možda i nešto više hiljada maraka. Znači pokazalo se da mogu, da ne treba dizati ruku od ovih poduzeća čiji je osnivač općina, poduzeća koja imaju iskustvo, a i ovo je pokazatelj i da naša poduzeća mogu puno toga za potrebe općine uraditi. To su dva strateška poduzeća, to znači Komrad i Vodovod. Mi ćemo na tome sigurno raditi, na tome istrajavati. Još jednom čestitka menadžmentu, ljudima koji su radili ove radove iz Vodovoda i naravno radnicima bez koji nema ništa.